lire. Mana betul nak kumpulan dengan sama kan info ini? Lagi sini? Kenapa boleh? Luenda Kuntunsan. Kuntunsan. Bunga ibu di sini. Kena anda kantande. Datang dulu di pulang bayar zone. Ono ilumbu kimoska mtinwanka. Duidi tata passer utulongele. Yani vo Bantu bakituka zengele mule 6 avril 1921 zengele mudiamdenki kadi bamona ediamudina kadi amone genetiko munsieto diambudiampile yina di wakananga munkanda wanzambi bana bateka watangulwa buba zaba vo ediamuda mpile yuda vangama kwa mwana nzambi bubu di wakane vo media muda mpile yina di vengo kwa muntu mbado beto lukwikulu lwa bantu babengi lwa wokela bantu bamona vo nkanda nzambi batunatini kamudia kutukote samu futa ko kansi mukutu sungika mpasivo twakala bitu bawonsono bana banzambi idiadio bantu baluta lo sabya byo bina byambibi akala ya muna katwa nzozawu biba muiningi vo inzambi zawu bantu bavaiki sabyo kam babokolo ko mutu ko ndoneno losa ka bawu kibeni ba mwini vo nsamu ubanatu no kumundele una wasona mamunkanda nkanda uboko langa vo bible wena nsamu wa ludi bakwi kila mwana mfumo ti Yesu Kristu nkangu wa sikama nkangu wa tambudila magonsono bantu balosile byakala yawo
mpasi za izo kuntwala kansi dia vovo kelenge munno me bauvo kani mpasi kana wete Yesu Kristu tulanda batambu dila mana mawonso no mpasi vo bakalantwadi ye mfumo wetu Yesu Kristu bakangwa bavondwa bavangwa mambo mampila mumpila kanzi kabasa yo yako beto tuzilwaka muntangu yayi. C'est vrai. Tumuini mangitu kulu. Ntangu yayi twende na yintangu mose mtinonka. Zono le 6 avril. Tumuini ndonga ya bantu tu kini mundamu endamu tuzikutakana wafuluki yaki. Kiesi kilungiri kwa mfumu. Namrenkami kiesi kilungiri kwa mfumu mwini vo bantu batezele solo la diaka ekunku kyokyoto ateza vili sabu bilumbiyo okele unu kiaki situbaka communion tudia nitwani yenwe menga mayani dieni tu nwemenga isalu kisalama kwei dia tuka dio dia mpile yoyo yani mfumu Yesu ndio natulandanga wavova dio luvange di muna luyindu lulwami wabonge dimpa wabukuna wakaba wabonge mbungu wasamula yo wanwa wakaba kwa bao dimpa de kituka seditwani vino ikitukiri semenga mani diamu dina dituvanga ngabetu mnalumukia unu mfumu Yesu wasongelela dio luvange nwe didi muna luyindu lulwami batata yeba mama mkuba manu zakala yezikalanga kwa konso muntu bukatuka kuna nzwani tomene saki kubika vo monongele ngele dia enito mfumo te Yesu Kristu yedwe yikuba mane mumona na ye muntu ampile yoyo bwe kuba mane mutamule muntu ampile yoyo munzu wako nzo ye initu zetu bwe kuba mane idiado do kampasi diamuko mutamula mfumu Yesu dieni twani yenomenga mani kampasi diamuko bete ba won suru tutomede do zaba vo wuno le 7 avril tu die communion nkiankuba manu za muntu mono boy inkubikidi nkia vangu dia mbote dina yami boy fovelanga boy fandilanga boy diatela pasivo kiti kama kala kya mbote fototini ne mambi
idi atudio muntu amotegan zankatu kwendelela munsoniko ndio wabake nitwani munansoni bantu bosi bavuva tukala bamote bukazolele voto velela ya tele de zono vo muntu inzambi tuvange no muntu muna kifani kietu donc muntu inzambi vraiment dute ankatu ndio muntu nzambi nzambi uvovanga kwa betu bawonsono ubenga tu mikro kamemboteko bonandinga mutoma wenzo lokasi mpas donc nzambi vova kavovanga kwa bantu bawonsono tumonanga dio kwa konso kantagu vonzibu de radio ngatu ku France ngatu ku États-Unis d'Amérique ngatu ku Moscou ngatu ku Pékin ngatu ku Belgique yen sizo zankaka vo radio ina yaku mulanda wena mana matavuvuka kuna nsiyo yo l'homme image ya tata nzambi muntu ledelegiri ke makina kiwakana munza ya mvimba diambo kondo radio kansivo radio ina yaku rien à faire fotiwa mana matavuvuka munza ya mvimba batata ye bamama budi teolovo muntu nzambi nzambi yena yako ngeyempelenda kwa kuvuva yani widi kansi radio yo ya muntu yani bukatavuva muni amanda kungane mvutu yani kalindi wako bukatavuva muni pewo wangene na mugane mvutu kadile nilenda kanako radio ya tata nzambi bukavova ngedi akagenda kwa kumvutu a condition pasivu kina kikakuana kya kutule ntwadi yani kya kala kya sikila ana kakena ni kya sikila ko simpasioti nga yani lumbya byo vova kavova kwa beto vonte ele beto kamono ko ngatu ndata mfumo mbazo ngato baba kulutu ngeye mono ngeye mono mutu na mutu azali na radio spirituel yoko pesa kabisu nzila poate bisu na ye tokana ye azali kuluba muntu azali koka yo muntu mwana ya nzambe ofukami obandi kulubana na nzambi na yo nzambi na yo mpe azali koka yo mesoko BBC relation na yo na ye ezali malamu te ye akubenga yo kasi mwanya kooka ye ezali te eyo akubenga ye perturbation esi ekumi na kati na appareil na yo pamba te eloko ebebaki na kati réparation yango wana nde tokokandaka na retraite tokei na retraite batu mingi baza na chance bake kumona makambo ndenge na ndenge
donc likambo moko ekusalaka biso pasi oyo ekukataka nzela na biso ou bien relation na biso na nzambi bele masumu na lingumba na biso banzembo yekumi bebo banzembo ibele banzembo nyonso tu wana ndenge tokolobaka tokosalaka composition te nzambe apesi inspiration na ye na mutu tokendaki na Kisangani na mokolo oyo ya mibale wana elekaki me likambo moko ekamwisaki ngai naoki bazali koyemba nzembo ya latin alors ntango basilisi natunaki nani ajwaki nzembo oyo balakisi ngai genome moko nga natuni ye eske oyebi makambo yo ozali koyembaka na nzembo yango alobi nayebi na ngai te nabengi tata moko ye azalaka ancien séminariste etikalaka na ye mikolo moke po atia kumanganga nzambi de l'église catholique nalobi eske tata okoki kotraduire nzembo oyo nde oui papa ale abongoli yango na français abongoli yango na swahili abongoli yango na lingala ya solo otali makambo mazali na kati na nzembo wana vraiment nzambe azali na biso ndenge nini mutu wana ayibi na ye latin te kasi ajui nzembo ya latin vraiment spécial eza na ngai na valise kukamwa ntango batraduire ye mwana wana esengo ejwaki ye alobi solo nzambe azali mongongo ngai nayibi te kasi najui nzembo na yango toyimbi yango tomoni ende ezali kitoko soko bayimbi yango awa omoni nde suki na yo ondire elingi kupanzana malgré oyebi ntina na likambo te kasi baoyo bayimbi latin oyimbi yango kaka mwa moke amoni nde sensation ekamatani ye likambo nini oyo muntu yango ajui nzembo yango wapi batata bamama wana elobi na biso ete mingongo nyonso tu elungwaki na nzambe tokabwanaka batu na batu tokendaki sika baoyo tookani ngai nalobi ke Kongo oyo mosusu alobi ke Kongo tokomi famille tokei esika mosusu oyo alobi lingala oyo alobi lingala baokani bakei esika na bango oyo alobi flamand mosusu alobi flamand bakei esika moko bana ntango wana kukabwana ye kasi ndenge toyembaka etikali moke ntango tokozwa communion na kokota na biso bakoyemba babel ya mpa nani atongi yango balobi ete papa Simon Kimbangu atongili biso babel ya sika eske babel wana ezali mpona kokabwana te babel oyo etongi tata Simon Kimbangu mpo ate achia mabota manso esika moko ezali likambo ya solo
banzembo mingi tuzali kuyembaka toyibi mingongo miango sika miango milungu ite bamama ye batata tukaleno ivangu dia mbote tata nduna kazebia ni kilatenko diata ina yeno ya mbote kibeni tutoma yangalalanga ndia tulweno bosi kiesi mumona fo salukina lu salanga kya toto i saluki mosi ki suni de valeur munabi salbia wonsono lu zolele saluki ampatwan sengo butakala kuna luwanda le 27 janvier tomonana ye ministre nous kolongo vo ministre de l'intérieur buka tutambula yani vo ntomene yangala la vangu de beno bakimbangiste kadi kalu sola ngako ba wonso no bampangizeno ezola kona yeno kwa mutino nkaka kalu toka na sanga muntu ko ya mone kiesi kya mutino nka zuzi kuna kisangani butomona ne gouverneur ya niveau c'est vrai vangu dina yeno dia mutino ka di zeito makutu yangilika ludiati la kakampila yoyo tour de Babel ya tungi di tata Simoni Kimbangu kamudia mudia kaba makanda ko oyo musakata oyo muluba oyo mukongo oyo mungwande oyo mungala wana na bisu ezali di susu te kuku kuzala te soko solo tozali bana na nzambe oyo mundele oyo muntu jaune oyo azali rouge oyo azali mwindu tour de Babel ya papa Simo Kimbangu elingi yango te bamama batata tango na bisu pate tokana na meza ya nkolo isi ekuki tomi bongisa pate to jwanjutu pena makila moye batu bayibete solo yonzambi tata nkolo Yezu elimu santu azali donc tomi bongisa totambola ndenge bana nzambe bakutambolaka kimia ezala na biso na komuna tata mwana pia elimu santu amen. janza bika mammo mana makunu wanga kwa masemetu matatu mana matusigidu kuswanga ndei matuwidi mulumu changunu mpasi boto lunda mo kilumana
ngeibu vutu kadia kadia yebeto ba mosi to lunga ne to lunga mo mu ca wono mpele ko mvuluje to ka to fuen ko kansi ngewto dilam vutu votata uba loluka kare kun si antan ko maso pasibezi mona vanza tu kama mfumu iso tasimoni kimbangu wavondo zampila mpila tata dorokolo tuloloka tubantu kaka utuloloka watu sukula muna menga maku empasizi mona tasimoni kimbangu bulavo tata tusukula watu kumika utu sisi diwana beta simbenza baba tatu bakumika bakale mavimpi bakale ngolo mutunte nkangu mpasenza twavuluka tata utuvuluza muna mawonsono ensambu zeno izulu yikunda chako mfumu tuwila muna konso ntangu tulombanga kwa ngeye kadi ngeye kunzangu ngeye wasema zulu yenza yende kwa yawoso no yina munza nza yinsiku na tambi chako vo izulu yikunda chako watu lungala kana afurikiki tuka kwa batate ba mama matoko izindumba yebana iluzolo lange tata nzambi lutelebo kadinge wasola ndio na omoneka dienga voka sikama sensaye diatisa salu muna bikonko biya byanza yani vo bikonko biya byanza ntamu dibyo idina di kwanga vutu bankwansambu kadi lauda di nene ututangidi ngevo matukiri kuna lunene mele kuna lumonso matuku kuna lumonso mele kuna lunene dina vo mfumo kubanzila nebuna teka banzila kwa banu bavita wa unsilu myaku milunganga mbandu yembalo kuna wunu kuna muna kiesi kafuana kadi nsilu wa kulungi dumuna lunga wunu bima bisalu lumuna moko masumuka kanzu biyeke baka moko mangeye bika wa velele sabyo muna ndiaye muna ndwa kadi nsilu myaku milunganga muna ntangu za woso ulombele mawoso no kwa ngeye bika tubangila muna nkumbanga iseye mwana velele nzambi yami tulubokelelwa kulumukana kyandu kyan longo tulusenzekele gato ye wiki mpasiba kituka senitu ye moyo enompe kavyenga ye muto ye mumwanda belo sebimbevo byawu lundu yindo la pebawu balimbo bakentangu mubake nitu yoyo ye nwemenga mako pasibo ntangu yankaka bawu dia kabalena bambu ke moyo bakala yebeto vantwa dia na meza maku utu yangi dike tata nzambi katule mafango mambi mana matuvanga ngelumbu kelumbu utu sukula kwa tata nzambi karimuna kutuyambula pe wawunza kwamba kutuna mukina ntamatama uri kutumine kimoya lukulu mukene seto kuzulu mpasula tuvangela bo muna kumangese ye mwana wavelela miyanke mo Nsamu za mfumu wetu Yesu Kristu yezola kwa nzamu wa seto
ye untwadi ta vumun ka mwanda verela wa kalanga ye beto ya muvu yavu. Amen. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, imono kwa meisonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, imono kwa meisonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, imono kwa meisonga nendo munza. Nzase susumuka, nzase ituka, mono ndondo lufwezanga, imono kwa meisonga nendo munza. Kenda beni, kenda kwa mbinguni. Kenda beni, kenda kwa mbinguni. Aluzeye makala mubata nipito, nyuka ya Mose ya mina nyuka za Farao. Wawu mono kina usisonga lelo jamenu. Ya lubana namu kasilwa iligenza, kasilulemba kaneu. Kenda beni, kenda kwa mbinguni. Kenda beni, kenda kwa mbinguni. Aluzeye makala mbata nipito, nyuka ya Mose ya mina nyuka za Farao. Wawu mono kifusi songa lelo jamemuza. Ya lufana ntamu basilwa ikigenza, kasilulemba kaneo. Kenda beni, kenda kundingongoe kubama. Niza kumazamba, Angola kubama. Niza kumazamba, RDC kubama. Niza kumazamba, Niza teleka kimbangi kehoe. Zangelu divanja, Okonso kwa diamu batikulu ikalanga, Iposi suka ifinisanga, Nomuza, Jinu ya leza imuno kimamuti mandikimu, Ipundu di mosiri salamu amunza jamunyo kimamu. Mongo sa mono kimbamu tangu ifwene, Masiza jini uka enza ya mina ya takazi kufa. Wawu tangu ifwene zengele, Iweke sadimya kuti nyambise mondeka. Kenda beni, kenda kwa mbinguni. Kenda beni, kenda kubama. Niza kumazapa, Angola kubama. Niza kumazapa, RDC kubama. Niza kumazapa.
Okomi tata mana pe Elimu Santo batata na mama na kanisi soko tovania wa izanatina mukanda mabumoyi motei bisu malamu nzambe asengi bisu rikamoko alubiete mokolomango malamu debo pesanga biyango ezala mokolomangai Pambate ezali mokolomaye bisu tukabate de kamwana to tiango solo en application nzambe alubiete to sala mutu na lolenga na bisu donc mutu alinga te azali nzambe Adam et Ève bazalaki na contact direct na ye moko nzambe tata nkoli ye Elimu Santo soko yango elubami kaka nzambe pamba te bango misatu bazali mutu moko ndenge nzambe alubi ete tosala mutu na lolenge na biso bele mabele mango mazalaki na puissance moko kosekana te tosi toyibi maoyo malekaki na ntango na kala na ndenge nini soko tookaki na likolo ezalaki le bon et le mauvais ange ba ange mosusu bazalaki ya malamu ba ange mosusu bazalaki malamu ya mabe pardon nzambe abengani baoyo bazalaki mauvais babwaki bango na libanda toyibi yango toyibi aussi eke Satan alobi bon ye nzambe ndenge abwaki ngai awa kuna na likolo ezali ye awa na se ezali ngai yango wana nde mutu asalamaka kasi nzambe azalaki conscient nde oyo asali bakotungisa ye mingi na Satan akabati pouvoir apesi na tata na mama tata Adam na mama Eva donc bango mibale bazalaki na pouvoir ya kobenga na Satana bakoko kolobana na tata nzambe bakoko solo na tata nzambe problème yango ezalaki na yango te pamba te bazalaki image bazalaka bapetwa mais banda mokolo babebisi liaison na bango ekatanaki yango na répercussion immédiate nzambe akite na mboka na ye abenyi Adamu wetu Adamu adingisi ngata zali awa ndenge nini wana de yo pesenga mwasi oyo nde moto akosi ngai na bebisi kubebesa na ngai na ibi malamu nde nasali mabe kasi ezali faute na mwasi na ngai nde nakamwi mbala na mbala tukukutana kawa esika seka mpwane nini bo change esika solo mpamba te tobebisi tomemoni nde tozangi elamba
ndenge nini boyebili wana yango wana nde accusation ya tata Adam na mama Eva. Accusation ya mama Eva epai ya nyoka. Mbala na mbala tokolobaka tozalaka na biso bato te, orke tozalaki kaka banda tozalaki kaka bato, tozalaki na biso banyama te, tozalaki basinge te. Singe, lion, batigre, bapantere na biloko nyonso tu esalamaka avant mutu. Avant de Adam et Eve basalama biloko nyonso tu wana bisi bisalamaka. Tango oyo Nzambe asali mutu na lolenge na ye, Adam apesi biloko nyonso tu nkombo. Soko toyibi wana ezali mangier, ou bien ezali safutier, ou bien ezali soko nzete nini. Adam et Eve bato bapesaki nkombo wana. Tobebisi tokabwani na Nzambe. Yango wana tookaka tozalaka na biso bato te. Kasi sikatikawa tokomi bato. Tokamati exemple ndenge tookaka etotangaka yo na kati na mokanda bomoi. Les enfants d'Israël tango bazalaki bombu kuna na Egypte, tango balungwaki kuna na Egypte, ebie bakendaki na biloko na bango nyonso tu oyo ya mabe na oyo ya malamu. Kasi sima na kokata ngambu, Nzambe akamati mibeko apesi na Moïse. Moïse azalaki kaka mutu lokola biso, mais mutu wana azalaki une personnalité spirituelle moko poussée. Pamba te azalaki na liaison directe na tata Nzambe na nkolo Yesu na elimu santo, mais ezali kukamwa. Tata Abraham yebe azalaki na liaison spirituelle tellement poussée par tata Nzambe, pamba te bakokutana na Nzambe. Tokamati mutu muntu Noé yebe liaison na ye ezalaki poussée pamba te Nzambe allez bongisa boîte. Noé abongisi masuwa. Kobongisa masuwa wana bongisaki alubi papa surveillant makamungana boya kawana bili muzala na katro lupango te utara kama kamaza kuleka na libanda. Noé a vu l'ordre na tata Nzambe bongisa masuwa, bato baseki bato bacholi kasi asalaki etango ne kokaki pia alubi ete bon kote sa bato kasi liboso kote sa banyama nyonso tu mibale. Donc liaison na ye na tata Nzambe ezalaka très aigu na ndenge nini, ndenge sikasaka naza kuloba na micro soko kura ekatani moyen de sous-alité na kumema binu musika te. Moïse a jui mibeko pona nini Nzambe alingaki te nde bakende na mokili mwa sika na bosoto oyo babiminaki na mbuka na bango na Egypte sika bazalaki. Nzambe alingaki ndenge wana te, yango wana apesi mibeko batata na bamama tozalaka na biso bato te. Kasi tango tuvi mibeko banda tango wana ale tokoko kookana na Nzambe tata na nkolo Yesu na elimu santo na tina nini na tina bele na mibeko pamba te to exécuter les ordres reçus
tout droit na ye nzambe tata nkolo yesu limusantu soko totangi na kati na mokanda mwango ya tata nzambe ndenge tokutanga kambala na mbala makambo ebele makomi kono na kati na mokanda mwa oyo ebengami nde bible mutu po ate ajunga esika ye azalaki malamu nde atika kosala mabe. Est-ce que vraiment mutu akoki kosola na nzambe? Oui. Mais ntango soko tokosolaka na nzambe te donc likambo moko ezangi biso likambo wana ezangi biso yango wana nde ekaboli biso na ye na biso ntango nyonso tu soko tokamati référence mundimi azali nani oyo abengami mundimi wana tokolobe te tozalaka na biso bato te mais toluki toujours batisimo batisimo wana ejungisa liaison spirituelle na biso yango wana tolobaka ete awa na mokili bele bato misato babutamaka na masumu te na korepete bini yango malgré bosi boyibi yango banda kala Adam azalaka na lisumu te mama Eve azalaki na lisumu te pamba te ezali lopanzi ya tata Adam kasi banda ntango basali lisumu eh bien soko na kobotama bazwaki yango te kasi bazwaki yango nsima oyo mosusu ezali kolo Yesu ye abotamaka na lisumu te pamba te azali mwana nzambe kasi likambo wana esalaka ngai pasi emingi tocomprendre te mpwana nini ye Yesu mwana nzambe akenda kozwa batisimo eloko nini balongolaki or que na sacrement oyo ya batisimo ezali mpona kolongola masumu na biso kasi ye azalaki na yango te kasi azwaki batisimo batata na bamama ntango naokaki nzembo eyembaki chorale se mayena nanga matamboli naoki lisusu kona na bajeteki bayemi nzembo esali ngai lisusu lokola soko eloko nini wana batata na ngai bamama na ngai soko balingi bayemba nzembo wana nzembo na bino oyo basengaki ambi abala ami Isaki Yakobi nzikundanga Afilika bawidi wa yalalala Eki byavalwa byansiza kinzenza bayikidi sambila Mono ya panga zulu yetoto ye bya byonsono byena mubya Nzambi abala ami Isaki Yakobi nzikundanga Afilika bawidi wa yalalala Teki byavala byansiza kinzenza bayigidi sambila Satana wa mwanga se bisani bakota mabundu mamo babwise kangwa nzambya moyo wa Afilika mubibila tutanganga kusalili nzambi zoleko Muchama bisi Afilika lwazimusu mwinenwe Satana wa mwanga se bisadi bakota mabundu mamo babwise kangwa nzambya moyo wa Afilika mubibila tutanganga kusalili nzambi zoleko Muchama bisi Afilika lwazimusu mwindenwe rien que des noms Yesu kasi en réalité bazana mayela ndingi mususu hoteli isika wana Yesu yangwana lubakete ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au ciel, mais bel et bien ceux qui font la volonté du Père.
esika wana nde vraiment tosi tobongi soko tozalaka na mayele te ebie nakanisi rieka na banzembo na biso nakanisi tokoki kozala bato minene ezali na biso mpasi. Merci beaucoup papa. Ezali kaka nzembo kasi makambo azali kona na kati na nzembo wana nde esali pasi. Batata na bamama batisimu nde elungulaka motu na masumu. Soko batisimu elungulaka motu na masumu nde ekokaki ndenge bana ba Israel bana ba Egyptien pardon kuna na sika bazalaki na ba Israelien pardon sika moko na ba Egyptien bien tango babimaki na biloko nyonso to kasi bakati ngambo nzambe apesi mibeko batata na mama soko to okete bon mangumba ibele boy bakolobaka yeso